thir tu lengai thatu te chibai ka bu ka chu naktu July ni thum zirtop ni jing lamdar li le achen ve mi pui singli sanga vel lenna Toronto Stadium a Portugal le Croatia te arin ma chandona round of 32 game munam tak min hlui tura nga yang rampani te hian kumin FIFA World Cup a bul an tran thate chiam lova group stage a panina ni ve chungin knockout stage hi anin hlang kai ani Portugal lam hian khel thum atangin point nga an hlo chuaka Uzbekistan singa faizeta an sop line DR Congo le Colombia tero anin hne tok pui thungani Ronaldo le thian te hian point khuwa hlo chua theina atangin point nga an hlo chuaka pakhat na ri chunga group stage khar tura beisei an ni line panina an ni thungani Croatia lam ve thung hi group stage game thum atangin voi ni chakma se voi khat an tlom thunga Modric le athian te hian point khuwa hlo chua theina atangin point ruk an hlo chuaka Panama le Ghana te an hne lain England laka ero sili sinin an tlom thungani kumin FIFA World Cup hi abik takin kumwal thalam to Cristiano Ronaldo le Luka Modric te angtan apoi mo in ahlule zuala round of 32 atue mo zok kan mang tha don chu ani si a an leinat omvio mai kan thria tangin Cristiano Ronaldo hi kumsomli pakhat lai upa ani to a World Cup le a chuan kumsomli panga upa ani to don ani kumsomli panga a chuan World Cup a khel arin om to lova a khel na chance a in khello na chance asang zok ani chutiang thawin Luka Modric stan po kumin hi World Cup a khel nun berna tur ani to arin oma tuna kumsomli opa ani to a kumli dang an veile meu chuan kumsomli palimi ani to mai dona chu wangna tan World Cup khellena chance a cheto ani chutiang ani wang chuan kumin hi atan chuan the last dance tak kha ani to ne Football khovel ta na Cristiano Ronaldo le Luka Modric te poimo zia lut zia le tholok zia kan hria a an hming a dai le to ngai don lo ne Real Madrid tan ngat phei chuan an tholok dun em a Cristiano Ronaldo Madrid tan kumkua a khela Luka Modric pheju kumsom pathum zet a khel ane tun nai kumsom ni chung kan enlet ane chuan Madrid tana player tholok berberte anni a Ronaldo hian Real Madrid UCL pali a choi puya Luka Modric pheichon paruk ngot mai a choi puyane tin kan thria a Luka Modric si Cristiano Ronaldo le Leo Messi te era a Ballon d'Or dong theingat kha ani a sangni sompriat khan football khovela mimal choi moina ngai hlut le ro puiber Croatian legend hian alo hon to ane Cristiano Ronaldo phei chu soitam ngai lovin kan thria a UCL panga choi thei ani a UCL history goal khung tamber assist nga ber season khara goal khung tamber knockout stage goal khung tamber khatiang zel khan record ro pui tak asiam ani mimal choi moina ro pui ber Ballon d'Or poni se panga ngot mai akol bokani chutiang khop chuan ram pahni Portugal le Croatia te puipa an captain te hi Real Madrid tan an tholoka UCL a phei chuan hlotling berber an ni a football history angzong po player thale ro pui zinga chiartel an ni bokani ama ero chu heng player pahni te hian club lama hlotlin na nasa tak changin no moi choi thei zong choi to ma se football khovela no moi ngai hlut hlober FIFA World Cup an la choi lo thunga kumina anram choi pui ngei tumin ma tran an la mek ani tin Croatia le Portugal te hi aram angzong po a World Cup la choi lo ve an ni a Croatia hi an thlensan ber tum chu sangni sombret FIFA World Cup khani in runners up pahnina an ni a final a champion team France sili sinin an hne lo ani tin sang kha zakwa somkwa pariat le sangni somni pahnia te pathumna an lo ni to boka chu wang tun nai kuma FIFA World Cup a Croatia record hi a chelo hle ni ngai tua ta ola sangni somni pani FIFA World Cup a pathumna an ni a sangni sompria ta panina an lo ni to bokani
chu wang Croatia hian tun hnai kuma World Cup an ngam rio maya player nei thazok Portugal tan po lo pong zuam ngot chi an ni big ho lawang soitongin Portugal lampo FIFA World Cup la choi lo an ni a an thlen san ber tum chu sangkha zakwa somruk paruk dei to khanin an legend Eusebio hoin pathumna an ni a khami tum khan Eusebio chon goal kualai mai a khung nge ani ti chuan tun hnai kum somni chung kan enlet ani chuan sangni paruk kha an thlen san ber tum ani a palina an nia semi final a France an ngam lo ani ti chuan sangni somni pani kan enlet ani chuan Portugal hian quarter final a Morocco an hnelowa sangni sompriat ani se round of 16 a Uruguay an ngam lova sangni somplia phei chuan group stage an paltlang lo nge ani tun nai kuma Portugal hian World Cup a base an phak lova player an nei thatok lo thu te soi ani thina ama ero chu sangni sompriat le sangni somni pani World Cup a Portugal squad kha in lo enlet ani chuan an chelo khop mai sangni somni pani phei kha chu thatak an ni a kha aya theng sang tur kha anin ka hria a ama ero chu base an phak lova Morocco laka avan duai zoka an tangta a sangni paruk kha Portugal in FIFA World Cup semi-final mel an mu nun ber tum chu ani ta ne ti chuan sangni somni paruk alon her chuaka Portugal team thatzia kan hria a ram rang player nei dan en phei chuan Portugal luka tha hi an ombik love ti theitur ani a France le Portugal te hi kumin FIFA World Cup khel ram somli pariat zinga player nei thaber squad cha berani tila mitam zok ngai dan ani arin omane France lam chuan kan base angein bul an tran tha a group stage sa te an chak 5 ka Senegal Iraq le Norway te hnein point kwa hlo chhuwa theina tangin point kwa an hlo chhuak ani ti chuan knockout stage game masaber round of 32 ani se Sweden sithum 5 zetin an sop boka kan base angein Mbappe le athian te hi an ron khel ani heti mek lai hian Portugal lamero kan base ain an che theilo thunga soitongin group stage game thum atangin vai khatchia nena an changa an groupa pakhat na poni theilovin pahnina nin group stage an khar ani Portugal game a du khoplo na atam maya Ronaldo an pass thadu lo an team chemistry a thatok lo anin la star hlom mama ti te ni an boina le base an phak lo na chan chu engpo ni se he team hian thleng sang tur chuan game thazok an chhop chhuwa apoimo a tun ai thazoka an khel lova game a mason na mu tur om lo ni chuan an dei rei ho lowang tia pon loi taka thlir mai chuan Croatia ai chuan Portugal chu rin kai zok an ni ka ti a chan chu player po anin nei that hle ni ama ero chu player nei that ri ngot kha tok lova an tho ho na tha em anin manem an rang rual thiam em an game fight a tha em an huai sen em khatiang khan ngai tu tur le chui zui tur kha atamani tin an game plan enge an tactic enge ti chenin apoimo bokane player nei that khachu number 1 ani a chan chu khel mola chetur in khel tur kha player te an ni mio wang ani amma ero chu player nei that ri ngot kha atok lo kan ti to kha an team chemistry an game plan an tactic an moral lam thleng point apoimo an tumaruem an fighting spirit a tha ti zong pokha ngai tuatel angai ni tun nai World Cup nu nung pahni sangni somni pahni le sangni som pariat kan enlet ani chuan Croatia kha player nei thaber squad nei thatak te soitur kha an ni lem lo ni ama ero chu pahni na le pathum na te an ron ni theitlat maya engwang nge kan ti chuan an team chemistry a that wang ani an huai sena an fighting spirit a tha an tang rual thiam ti na ni chu tiang ani wang chuan tun tuma Croatia le Portugal te in sutur po hi nga hlel om ka ti Croatia lam hian ron tok hir le vio mai the ni
tina big takin Ronaldo le Luka Modric te tan apoi mo zual kan ti to kha antan World Cup an khel nun ber na tur ani to arin ombok nen du sakna ilan ve top mayang o ti chuan round of 32 a Portugal le Croatia te in khela chakzok hian last 16 a Spain le Austria te in khela chakzok an ma chan don ani ti kha kan lo hretel bok don nia le atop khar pain team pahni te predicted lineup ti hian kaduanga lo en chinta ila Croatia lamatangin tran masata ila goalkeeper Livakovic defense line a Stanisic Sutalo Pongracic le Perisic tenis midfielder Susic Kovacic le Modric teni box forward lama hian Baturina Vlasic le Budimir te ni bok rose Portugal lam ve thung hi goalkeeper Costa defender Palia Cancelo Diaz Veiga le Mendes tenis midfielder hian Vitinha João Neves le Bruno Fernandes tenis forward a hian Pedro Neto Felix le Cristiano Ronaldo te ni rose chuan kan soizo du pakhat chu tun hnaya report then khatar lan danin Cristiano Ronaldo hian Croatia laka in khelbul atran don loti ani a ama ero chu hei hi thu belchian dol lo ani arin oma Ronaldo hian Croatia laka in khelbul atran ngei tura anga yang o le ram pahni ten game munom tak mil hlui tura ngai ila player nei tha Portugal le team chhel le huaisen Croatia te in pachon tur hi a nga hlel oma a phur oma kanram sana a chuan zing lamdar li le a chen vein khel tur ani a tho ma viau angai don ani ama ero chu football fan dik tak tan chuan mai phalchi aning ka hrelowa a big takin Cristiano Ronaldo le Portugal fan te tan chuan en ngei tur ani le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mainga kan video te tha intia bengwar thak inti ani chuan lo like kula kan channel hi ilo subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soya in khel en nuam vekole